Salve, rappresento Colas Consulting. Cosa facciamo? Trading su Forex mediante sistemi di analisi tecnica e robot automatizzati. Piani di investimento, possibilità di gestire account dei clienti con trading automatico e distribuzione delle utili in valute, oro, azioni, contratti per differenza, indici di borsa. Sono Irina, ho studiato economica, contabilità e finanza internazionale. Attualmente svolgo funzioni di analisi di mercato e trading presso Colas Consulting. Mi occupo principalmente di analisi dei mercati valutari. Adotto tecniche di analisi tecnica e seguo costantemente la cronaca finanziaria direttamente dalla nostra piattaforma, al fine di monitorare i nostri sistemi di auto-trading. Contattateci. Hello, what we are doing? Forex trading systems using technical analysis and automated robots, investment plans, ability to manage client accounts with automatic transaction and profit sharing on coin, gold, stocks, contracts for differences and indexes. I introduced myself. I am Anna. My studies led me to take care of business administration and international finance. I make trading with stocks of commodities, and my approach for trading is very aggressive, but with strict control of risk. Currently, I am working as a trader of Colas Consulting. I am always available for advice and for finding out a form of investment together. Contact us. We will assess how to invest in the market with the best use of opportunities. Здравствуйте! Вашему вниманию Colas Consulting представляет торговлю в системе Forex, торговой системой с использованием технического анализа с автоматизированными роботами. В настоящее время мы осуществляем анализ рынка и торговли. Наша основная задача – это анализ валютных рынков, возможные инвестиционные планы, управление счетом клиента с помощью автотрейдинга и распределение прибыли в валюту, золото, акции, контракты на разницу, индексы. Принимая методы технического анализа и постоянного мониторинга финансовых новостей непосредственно с нашей платформы в целях мониторинга нашей системы автотрейдинг. Свяжитесь с нами.